mi da želimo ozbiljno, tu se predamo mimo, zakutija malo to mi malo, ulovio me euforija, kao da se ženi dajica, malo hasimo ne jajca, pa su se malo zahvajica, u te okiri pretažu špravica, dozu na tjeram pojelača, koja mi je najjača, sad da krenu pasu jajca, zute krepo hačaš granac, u bateni šta ti go ne vidiš. Koji je žanr ono od Jale i Bube bez koda i Luvre isto? A ne znam. To je hibridni žanr frajer u kojeg ono, ja svrstavam pod balkanski gas. To je Balkan gas, nema što drugo biti. Balkan gas music. Počelo mi se malo i srata ono. Kaže Kile, Psytrance je pun pozora koji se prave open-minded, zapravo su jako close-minded i judgmental. I svi su nadirani. Ali tog ima svugdje ono. Ja mislim da kogod brije na isključivo jedan tip glazbe nije ljubitelj glazbe i by default nije open-minded jer nije pružao priliku u drugoj glazbi. I kogod brije na jedan tip glazbe ne brije na glazbu nego brije na džir. Briju na pripadanje, briju na furanje, na estetiku i sve drugo im je za k***c. I to mi je ono as close-minded as it gets. Tako da ne mrem pinpointat koji fanovi koje glazbe su najclose-minded, jer kogod je samo na jednom žanru i kaže da sluša samo to jedno, ne znam, ono, logički je nekako zatvoren, zar nije? Jer je sam odlučio da to tako bude. Hek frajeru, zaista volim svašta, ono. Mislim, ima stvari koje volim i koje ne volim. I stvari koje volim rangeaju od ovoga funka do diska, do italo diska, do breaka, do break beatova, do big beatova, do drum stepa, do drum and bassa, do dubstepa, do koje kakvih pizdarija. Između svega toga, ono, van te elektronske ere, volim čut ok punk, volim pogotovo čut dobar groove metal, dobar death metal, dobar melodic metal. Blackericu ne slušam toliko, trashericu ne slušam toliko i isto spadaju u žanr metala, ali ne slušam toliko niti volim. Znaš, imam svoje neke specifičnosti. Prvi bi volio da volim sve. Rap nije žanr hot take, to je vrsta pjevanja, pričanja u rimama. Brat, joj, ne, mislim, to je definitivno hot take, jako vruć. Ali to je žanr, brat moj. Što je drugo ako nije žanr? Jer onda pop možemo reći da nije žanr, nego je pjevanje na pop aranžman. Kužiš, rap nije samo, dobro, to je subsidiary hip-hopa zapravo, jel? Ali on podrazumijeva instrumentale specifične za rap. Šta je tebi rap? Reci neku pjesmu. Without Me od Eminema. Ko je to žanr ako nije rap? Mislim, ja razumijem da ti želiš, pokazuješ, odnosno ukazuješ na ideju da je to više tehnika nego žanr. Kao to rap, jel? Ali nema što drugo biti nego žanr glazbe. Po toj logici, znaš, onda bi ako je rap tehnika, onda je pjevanje bi trebao biti žanr, kao koji žanr slušaš? Pjevanje. Slušam repanje. Jel, zato uvijek je zajebano je pričat. Ali koristimo žanrove samo da bi se dodefinirali nekako i podijelili i kategorizirali muziku, ali nikad zapravo ne bi trebalo striktno držati jedno udaljeno od drugog, zar ne? Rap može koketirati sa toliko toga i razlog zašto se Eminem probio koliko je, zato što je koketirao i sa popom i sa pjevanjem i dodavanjem melodija u to sve i tako dalje, dok mnoge drugi nisu, jel? I zato što je bijelo. Kuž da, hip-hop isto nije žanr, mislim postoji hip-hop music, jel? Ali to opet muzika koja pogoduje toj kulturi, a ne obrnuto, jer hip-hop podrazumijeva i breakdance i općenito hip-hop dance, grafitiranje, određenu neku kulturu i pa tako i rap, jel? Ali da se vratim na ovu temu prije. Ne bi trebali striktno držati odvojeno jedno od drugog. I treba dopuštati da jedno curi u drugo. Tako glazba evoluira. Spajanjem razno raznih stvari.
Ja mislim da su ovi koji se sprdaju sa starim repom i naporniji od onih koji samo njega uvažavaju. To su već dvije strane istog novčića. Znači, isti je kurac u široj slici, da li ga isključivo podržavaš ili se isključivo sprdaš s njim. Spadaš na isti novčić. Moji filozofići u chatu. Ali niko nema to. Baš vam fala, ne znam, nisam vidio stream, doduše ne gledam ih toliko puno, stream gdje se ovoliko aktivno razgovara na taj način o tome, gdje se svačiji komentar uzima u obzir. Ne sprdam se ja sa starim repom, ja volim rep, nek s ovim burazima što nisu iz 90-ih izašli. Tog će biti svugdje u svakom području u nekoj količini, zar ne? I možemo to primijeniti na koji god žanr ili smjer filma ili što god. Uvijek će biti old headovi koji odbijaju validirati novo i drugačije, jer je njihov identitet debelo povezan i satkan od svih uspomena što imaju iz svojih zlatnih dana, od neke najbolje nostalgije ovog i onog, i prihvaćanje išta drugog bi značilo dopuštanje vlastitom identitetu da se lomi i svojim principima da se lomi i tako dalje. Razumijete što želim reći? I onda imaš onog generičnog old heada koji iz XY razloga ne dopušta išta novije u svoj život, ali ne zato što istinski vjeruje da nije dobro, nego zbog ovog prvog. Ja sam otvoren prema ovoj nod glazbi i geek glazbi što mi je slao kolega neki dan u Discordu. Otvoren sam da joj dam priliku da mi uđe u uho, da ju razumijem, da kužim što ona podrazumijeva i o njoj smo pričali i tako dalje. Još uvijek mi nije draga i nije nešto što si redovito upalim i slušam, ali otvorenog sam uma za istu. Pa makar mi zvučalo jel? Dule, full se slažem, full ljudi ima tu tendenciju vrednosti dosege umjetnosti, kao ok, kužim, nekom nije ok, Lil Peep ili Caravaggio, oboje imaju svoje mjesto u nekom povijesnom prostoru. Apsolutely, pa makar služili kao izuzetno loš primjer, ne kažem za njih, nego kogod opet mjesto imaju. I kao tako treba uzeti u obzir. I ono što smo rekli prije koliko tjedana, ne moramo imati dobro bez lošeg. I iz toga nečeg lošeg će se u konačnici izroditi nešto jako dobro. Pa ne znam da li sam po toj logici trap oldhead, jer meni trap nije trap bez onih 808 bangera. Ove nove stvari mi nisu trap, ljudi govore da jesu. Ko to govori da je? Ja nisam primijetio da igdje iko zapravo govori i o tome priča kao o trapu. Niti dovode taj žanr na upit. Nego non stop neko inzistira da je neko drugi to rekao, samo kako bi se naljutio na to i pušao neku svoju agendu i misao, ali ne primjećujem da iko igdje govori da je to trap. Žaka Holdek je rekao da je mijač trap, ne smije ga se shvaćati ozbiljno. Da li je mišljenje Žaka Holdeka relevantno po tom pitanju? Rekao je i Plenković svašta, exactly. Iskreno pitam, ko za to uopće tvrdi i govori da je trap? The Singericu se naziva reperom, o čem pričamo? Pogledaj komentare ili članke o svim stvarima, bili su Nedjeljom u 2, uglavnom svi to trpaju pod trap. Ali, znaš ko su ti ljudi? To su Mojmira i whichever the voditeljica koji nije u doticaju sa situacijom koja je i nemaju drugu riječ. Jer su to čuli i ne razumiju. To ne znači da je to factual. Ako se hoćeš ljutiti na ekipu koja nešto deklarira nekako, a uopće nisu u tome i ne razumiju, go ahead, frajeru. Kužiš, a da, ja ne znam, ako je Žak to provalio, to je some dumb proxy logic gdje on zaključio, aha, Grše je napravio par trap pjesama u životu i sad ima pjesme sa Mijač i to je by proxy trap. Ali to je logic. Bila je cijela rasprava kad je Hiljer releasao Papa i neko je rekao da to nije trap, zato što nije. Jel ti Young Lean bio trešćina back in the days kad nisi znao toliko dobro engleski, jer neironično influencuje pola scene, čak i svoje kolege poput Trevisa, Lil Peepa i tako dalje. Ali o tom vam pričam. Iz nekog garbažija će se roditi nešto dobro, ili seemingly dobro. Ja zapravo nikad nisam s Young Leanom, niti zapravo jesam neke stvari i nije mi bio trešćina. Ko kako mi ni Soulja Boy nije bio trešćina. Zato ja velim da nešto ima elemente trepa i to je to, tu staje priča. Kao što sam rekao za Icarus, jel, da koketira sa elementima trepa, ali da ga ne stavlja u prvi plan. Jer nikako nije to. Odnosno nije isključivo to.
tu jedva da ima te od trepa kao takvog, jel? I super je da imamo sve te, jebi ga, kako da kažem, etikete, riječi, asocijacije, jer kad neko izbaci house stvar na kojoj baca triplet flow, reći ćemo da je to ono elektronski nekakav instrumental na bazi house-a, preko kojeg čujemo jel, izvedbu, nalik na trap izvedbu, jel? A opet nećemo odlikovati kompletnu stvar ko ni jedno ni ko drugo, nego ko hibrid. I ako već o tome pričamo, tako bi to trebalo frejmat. A ne mu dati unikatni neki naziv i kao tako to odrediti. Spomenuo sam to 100 puta, bar mi se tak čini. Imao sam dobrog predavača na fakultetu koji je akademski slikar i on kaže, ljudi me mole kao ajde nacrtaj konja. Ja njima kažem, aj mi prvo objasni što je konj. Jer konj nije ta riječ konj, nego je kompletno jedno drugačije biće koje se drugačije ponaša po uzoru na čovjeka i odsutnost čovjeka koja radi to i to, koje je takvo i takvo, i mi smo odlučili reći to je konj. Kužiš, mi smo odlučili za drvo reći ovo je drvo. Ali što zapravo razlikuje drvo od obične biljke? I jedno i drugo vrši fotosintezu, proizvede cvijet, ima plod, ali zašto je drvo drvo, a cvijet cvijet? Kad je isti u suštini. Očigledno drvo ima neku tu drugu karakteristiku, jer ima trup i grane i materine. It's a glorified plant u konačnici, nije li? Treba raščlaniti stvari, to je kao da dobiješ razlikovati tavu i lonac. Da. A jedno i drugo je za kuhanje, odnosno pripremu hrane.